Karbiang long alo kidoan Municipal Board halong kidamtang ningkan phopen ki khibom Municipal Board arpu kidoan judet pen aphi puthot ningkan siaphan pura Karbiang long Thomas Council hin pen akimi ki pachari ponjia phan ingfai ponsi Karbiang long alo kidoan Municipal Board long ta pek ponthu replo Rongmongve Municipal Board sai hemalong ki paman pon bangso sai long chairman pendang lo kidoan board chairman tumaphan karcho padupon Bangso mai long alohi man pen Karbiang long Thomas Council em kachirong pipi kachetong dunalong Karbiang long Thomas Council Deputy Secretary Sona Singh Terang Sucheng Dhenta BJP Model Committee Kong Chunbang Ajit Tongbi VDC Chairman Bronson Terang tum chetong dun Bangso hu Deputy Secretary Sona Singh Terang pen kithan ponatengke Rongmongve Municipal Board along sitame nona marabangke chingthurpon thek o edet tahai sitame iprang porhut abangke Sorkar pen ason kaching thura sai mo nang pali bompo lasong si bang kaching thur tang di mate Guwahati rong supia rong sitami aprang ke chingthur thi sitami ningkan kwana philonia bangke City Corporation nang manthu long lopusi thanpon halapu em rong pp pen ke thanpon thua bangke Rongmongve Municipal Board building aphan sitami land allotment and ponsi MP aphan pidamlo lasi building bangke alang litum ahin pensi lang pondong lapen nona bangke ladak Rongmongve along sitami town court dotang lo la so teng pensi tangka sitami nang lipon pong pusi em rong pipi ahin pen thanpong itum Karbiang long Thomas authority itum isi decision do itum isi executive committee mante cabinet committee do adak si papasi itum ningkan potang jitkok lo asiningkan potang jitkok si udot edok committee itum kelang pacari kan itum cakrong mau udat welo Karbiang long along kidoan Karbiang long west Karbiang long panglong petken kinan tan kumpi bansame udot itum Karbiang long Thomas Council authority pensi isi resolution teng pensi ini itum edok committee pipon lo bangso town committee building ko bangke itum allotment and building ka pupuk si itu ma ipa MP alang di lo basi alang di company itu committee ipa itu allotment na sonden allotment na kakos bidang sila bangke alang itu ahin besi development baso town committee building ke makan bang akan bele nang PJ panda itu mon ke bangke tahun nakut lokok itu nakara bangke itu bele development kami itu bidun bona ko project bidun na ko sila soteng si alang kita tangkas kami na News report Karbiang long life